Ki Village Defence Party VDP jong ketempang yaw musyang juai kila kerup bon ba kikiat ki baladie be an hapo upod uang kasnong. Ya kini kikiat kentup ya kikiat bersih la kerup haka jingalam u chairman ka VDP jong ketempang yaw musyang juai udi pawa ki balalet ben khenra haki babun ki jaka ki badie kikiat be an hadien balayo ya ka jing ujorna u babun balang. Hakani ka jing khenra la ya trelang ki pulit kumjuk ki senglong kemi kasnong. Kikiat ki bayo kurup ki kentup ya ka beer, arpu 6,000 ml, whisky, kandai 1,000 nyupusan ml, bat kiat persi ni kiat le, 6,000 nyupusan ml. Nailiang ka WDP yang ka Darbar Cnong tempang yang siang juai rengkat waya krek lang ka Police Department da yo iwa kem ya gini ki kiat wadai bean inaliang ka WDP Cnong kerpat i kawan kumut wan le bean ni i percak ba ni kam te sai vile kumem kwa roi gani kasi yo he yo roi gani kasi ka para ka dong yang i tenai te liang nai te dau i naliang yang i rangkat wai krek lang yang ke Police Department buka Cnong ni le ida percak ba ni kam bean boleh cebon.